Aktualna vlast na svim nivoima ulaže velike napore u održavanje balansa između zaštite zdravlja stanovništva i očuvanja ekonomije. Stoga i grad Sremska Mitrovica nastavlja sa pružanjem pomoći lokalnim privrednicima, ovoga puta u oblasti kratkoročnog kreditiranja, odnosno subvencionisanja kamata na kratkoročne kredite namenjene maloj privredi, odnosno malim i mikropreduzećima i preduzetnicima koji su registrovani za obavljanje proizvodne, prerađivačke, uslužne i ugostiteljske delatnosti. U pitanju su krediti, kreditna sredstva namenjena za finansiranje tekuće likvidnosti i nabavke obrtnih sredstava. To su krediti ročnosti do 24 mjeseca, odnosno 2 godine, koji ne mogu biti manji od 200.000 dinara, niti veći od 1.000.000 dinara, a za sve odobrene kredite grad Sremska Mitrovica će subvencionisati svih 100% iznosa obračunate redovne kamate za period trajanja kredita. Naravno, sredstva koja su opredeljena za ove namene za subvencionisanje kamata su ograničene, iznose 750.000 dinara, a svi kreditni zahtjevi podnose se u Vojvođanskoj banci sa kojom je grad Sremska Mitrovica i zaključio ugovor. Kreditni zahtjevi se podnose do utroška sredstava, zaključno sa 1. decembrom ove godine, i svi krediti će se odobravati u skladu pre svega sa kreditnim sposobnostima podnosilaca zahtjeva, ali i u skladu sa poslovnom i kreditnom politikom Vojvođanske banke.